of India. We demand the Khasi language in each schedule of India. We demand from the government of India to include the Khasi language in each schedule of the government in the each schedule of the Constitution of India. We demand. This issue as fast as possible. We demand. No ILP. No ILP. No ILP. No ILP. No rest. Sibuni pi pajba mentang ran ne apo jantar mentar hanung ba Delhi nakliang umo por mentang inwara syapi ke kubur bagaseng hanyu trap acek national movement kalawan dan pelong ke jiyaki hangne hanung ba Delhi bandawa naga sarkar pedang bagade menteri kapno ya ke inner line permit ban penrung no ya ke tin kasi agar karnit wa pra jong riti sensyar jong India baru ban penbaitno yo purusam berkejela asam ngiru hangne ba kinelam jong kaseng HNM nadu presiden balam perang karbani di general secretary ban khot kilawan ban simanta ban pelong ke jeki angne dagbag song klai mungor sedin jong abi igni khot jong HNM ke ban pelong ke jeki bar ki bara pertaru yaki jingdawa ke jongki ba ke sarkar kari baskatno bagade pentrekam no mardor yakne ke ILP ban penuh yakin kasih apo karne bapra nangta ban penbino yo purusam Banese kadiru kasih ke menengkong, ba kiseng balang napo kejela kinuan, baneki sendon hangne napo nomba Delhi, bandawan dak sarkar ya kini kimat jingdawa, bagade baku kum kejai ri bagajai benreu, kalau dawa adu kipor ke pemensua, ulusibun. We want